umubatizi. Papa we yitwa Zakariya. Uyu Yohana ni mwene Zebedayo. Mama we yitwa Salome. Kandi umwuga wiwe wari wo kuroba. Yafashe umwuga wa papa wiwe Zebedayo. Yesu amusanga ahantu ariko araroba, aramubwira ati Yohana, nkurikira, uzokugira uroba abantu. Uzokugira uroba abantu. Yohana yemera umuhamagaro, akurikira Yesu, araroba. Yohana araroba, agenda mu bantu banywa agacupa, arabaroba. Yohana agenda mu bantu bagwana, araroba. Yohana agenda mu basambanyi, araroba. Yohana amanuka aho ku mapave, murahabona, ku mugoroba babutonze umurongo. Byari narahaciye ndiko ndataha, numva burampamagaye, nariko nditahira buhoro buhoro. Numva inyuma yanjye ngo sheri sheri, ndabati mwe ndi sheri wanyu kuva ryari? Nta soni mufa guhamagara umuntu ntimuzi uwo ari we, mwosanga ndi umuzimu nk'abajya. Yohana arabaroba, hariya ku mapave bose araroba. Yohana amanuka mu Buyenzi kwa Mukono, nawo nyene araroba. Yohana amanuka mu Bukirasazi kwa Mirambararo, nawo nyene araroba. Kwa Mirambararo rero bobo barayize mu mutwe, urarengana uri umuhungu bukaca buvuga n'ibiciro, bwambaye ubusa urarengana bukagenda bavuga ati ngo 5 turabagarura, 5 turabagarura, 5 turabagarura, 5 turabagarura. Kabati Mana yaje we. Yohana arabaroba. Abarovye Yohana bagezi babo baje kubarondera, barababura. Ndiko ndababwira icyatumye Yohana bamuterera ku kizinga Patimo. Ntibamuhoye kwiba cyangwa kugwana, bamuhoye yuko yarovye abantu, icyo gusa. Barababura, baravuga ati barafiki bako wapi, mbona tuwaone, bariye basheri betu. Baravuga ati Yohana alibapeleka wote ni mukanisa, bamwe n'abaririmbyi, bangine ni badiakoni, bangine banafagia. Akasema Yohana imbesile Nyangaragata anatupelekea marafiki mumukamati. Yohana baramufata, baravuga ati we, abarafiki bacu abatwaye mu rusengero turakwica. Yohana aravuga ati yamamagaye kuroba, n'ubu nimwe nava ngaha ndabaroba. Aravuga ati ni mumici. Yohana bamucisha ifu zibiri, biranga yuko afa kubera igihe ciwe ncari bwagere. Hajya nabo guhiga Isaya witaragera ntibo gushobora. Mbwirira mugezi umubwira ati nibo gushobora. Haleluya. N'ibintu bitatu bitarashika umuntu wese Imana yamwandikiye. Cyambere, Isaya witarashika nibo gushobora. Icya kabiri, twese ngaha umuntu wese afise uruzo mutwara, nabari malaria, nabari gripe, nabari umuntu we kitarashika ntibashobora. Icya gatatu, mwese ngaha umuntu wese afise azogwira.
hari abazogwira mu Buterere, hari abazogwira mu Kinama, hari abazogwira muri Amerika. Hataragera ntibishoboka. N'ibitungwa navyo nyene bifise umunsi wazi. Fise uruyabo muhira niko na rupusi ku nyumba bari ruibaka baragwivye baza kurugurisha amajino. Ndaruhiga imisi 3 ndarubura. Bari bavuze ko bazorujya kwa Mungu kubera gwari runini. Ndaruhi isosi n'isupu gwari gwaravyibushe. Ku munsi wa Mungu kirabatoroka, kiraza ijoro ryose. Mu gatondo ndakibona kiraje muhira ba mbwirira mugezo mubwira ati umunsi wago ntwari bwagere. Kiragaruka uwacivye akibonye kinarudia ngo nilikuwa nilikiuzisha. Umunsi wago ntwari bwagere. Yohana rero bagerageza kumwica ifu zibiri. Ubwa mbere bamushira mu isekuro, baravuga ati tutagusekura we. Geuza. Yohana ati sitageuza ndabaroba. Barondera ibibogari bizi gusekura nka 5. Yohana baramuboha bamushira mu isekuro, barasekura. Sekura Yohana, sekura Yohana ati amen. Sekura amen. Gushika vya bibogari biraruha bica bibwira mwana ati mwami erega ca kintu ndigisekurika. Abana b'Imana ndibasekurika, abana b'Imana ndibasekurika. Nimuvuga ati amina. Yohana bamukurayo bamushira mu mavuta baracana, amavuta arakama. Bagiye gufukura bibaza ko Yohana yapfuye. Yohana kumarosa kajyo ko kwigorora, babona Yohana arigoroye, babona ari yanagengo totovuta turaryoshe. Aho no yavugiye yajambo ngo yarivuze ariko ari yanagura amavuta ati bakundwa ubu turabana b'Imana. Uko tuzosa ni kurerekanwa, ariko niyerekanwa tuzosa nawe. Haleluya. Yohana baravuga ati uyu muntu nagasema. Bamutera kizinga Patimo. Patimo yari kwicwa n'ibintu 3. Cyambere yari kwicwa n'imbeho, hari imbeho ikaze cyane, umusonga. Cyakabiri yari kwicwa n'imibu, hari imibu ikomeye kubera namusegetera wari muri Patimo. Cyagatatu yari kwicwa n'inzara, navyo kujya vyari muri Patimo. Imana ikurinde inzara mu izina rya Yesu. Niribambiyaka inzara nimbi. Inzara nimbi. Inzara niriwaikwa na njara niribambiyaka nikaenda mu maombi bakanidanganisha ngo niko murozi, kumbe ni njara. Mu maombi bakasema para murozi, ngombe niko murozi, kumbe ni njara. Mbwirira mugezo ati Imana ikurinde inzara. Haleluya. Yari kwicwa n'inzara. Bibiliya iravuga ngo bamutereyemo, ngo Yesu amusangamo, amushira ku kuboko ko kuryo, aramubwira ati Yohana ntutinye, jewe ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo. Nari narapfuye none ndi muzima. Aca ndamubwira ati Yohana wandikira ishengero ry'i Filadelfiya ngo uwera w'ukuri ufise urufunguzo
urufunguzo. Uwugurura ntiyagira uwugara, uwugara ntiyagira uwugurura. Uyo ni Yesu. Soma Bibiliya yose. Mumfashe abasomyi ba Bibiliya, soma Bibiliya yose. Nta muntu yigeze kwivuga ngo ni Jeff urufunguzo. Bibiliya yose ni Yesu wenyine gusa. Uzi igituma ari Yesu wenyine? Turashimiye Imana yuko atabantu bafise urufunguzo rw'ubuzima bwacu. Iyo aba barufise, ye baba we, ako gasura n'ubu gafise, uko wambara n'uko umeze, bajye kuba barifunga. Ariko ni Yesu wenyine, ni Yesu wenyine, ni Yesu wenyine, ni Yesu wenyine, ni Yesu wenyine. Haleluya, ni Yesu. Wanadamu bajye kuba barifunga. Iyo myaka ugeze 30, 20, ungeko uko marehemu, ingekuwa bako na funguo. Biko bana umwana chuza kama sanduku pale kwa kaburimbo. Sizere wanadamu wanani asoyi sanduku asoye nasema huyu sizere ba anataka nini huyu mtu? Kumbe anataka weye. Ingekuwa iko na funguo, angekuwa nafanya masanduku 12, ati 12 kofa